Lekcija broj 1. Upoznavanje. Znakomstva. Marija, dobar dan. Ja se zovem Marija. Kako se vi zovete? Ana, ja se zovem Ana. A kako se vi zovete? Igor, ja se zovem Igor. Kako se on zove? Marija, on se zove Petar, a on Igor. On se zove Andrej. Drugi dijalog. Milica, zdravo, ja sam Milica. Tanja, zdravo, ja sam Tanja. Kako se ti zoveš? Ivana, Ivana, a kako se ona zove? Tanja, ona se zove Ira. Ivana, odakle si ti Ira? Ira, ja sam iz Rusije. A ti Tanja? Tanja, ja sam iz Novog Sada. Kako se ti Ira prezivaš? Ira, prezivam se Privalova. A ti Tanja? Tanja, ja se prezivam Petrović. Koliko ti Milice imaš godina? Milica, ja imam 22 godine. A ti Tanja? Tanja, ja imam 21 godinu. Reči, slova. Dobar dan, добрый день. Kako se vi zovete? Как вас зовут? Koliko imate godina? Сколько вам лет? Я и я. Он, оно, ono. Imati, imeći. Prezivati se, kak tvoja familija? Godina, god. Ja se zovem. Меня зовут. Odakle si ti? Откуда ты? Звати се, називаться. Меня зовут Ира. Ты. Она. Ime, imja. Prezime, familija. Imati, imeći. Vi. One, они. Glagol zvati se. Zvać, sadašnje vreme, nastajašnje vremja, potvrdni oblik, utvrđiteljna forma, jedinstveno číslo, jednina, ja se zovem, ti se zoveš, on se zove, ona se zove, ono se zove, množina, množestveno číslo, mi se zovemo, vi se zovete, oni se zovu, one se zovu, ona se zovu. Odrični oblik, atricateljna je forma, jednina. Ja se ne zovem, ti se ne zoveš, on se ne zove, ona se ne zove, ono se ne zove. Množina, mi se ne zovemo, vi se ne zovete, oni se ne zovu, one se ne zovu, ona se ne zovu. Upitni oblik, vaprositeljna je forma. Da li se ja zovem? Da li se ti zoveš? Da li se on zove? Da li se ona zove? Da li se ono zove? Da li se mi zovemo? Da li se vi zovete? Da li se oni zovu? Da li se one zovu? Da li se ona zovu? Dijalog. Sonja i Mira. Mira, zdravo Sonja. Kako si, Sonja? Hvala, dobro sam. Kako si ti? Mira, hvala na pitanju, dobro sam. Koliko ti imaš godina? Sonja, imam 22 godine. A ti? Mira, ja imam 20 godina. Odakle si ti? Sonja, ja sam iz Petrograda. A ti? Ja sam iz Budve. Izrazi. Zdravo, kako si? Здравствуй, как дела? Привет. Dobro sam, hvala. Хорошо, спасибо. Veoma mi je drago što smo se vidjele. Очень приятно, что мы виделись. Drago mi je što smo se upoznale. Очень приятно, что мы познакомились. Dobro jutro, dobro je utra. Dobar dan, dobro veče, čao, dobri день, dobri večer, пока.
Doviđenja, vidimo se. Da vstreći, da svidanija. Dijalog. Marko i Jovana. Marko, zdravo, ja sam Marko, kako se ti zoveš? Jovana, zdravo Marko, ja se zovem Jovana. Marko, odakle si ti Jovana? Jovana, ja sam iz Beograda, a ti? Marko, ja sam iz Novog Sada. Jovana, koliko imaš godina? Marko, imam 20 godina, a ti? Jovana, ja imam 19 godina.